Zamizlite da udobini rvatski umi, daleko od gradski vrevi, postojim gesto digi si zakoni prirode mijenjaju, gesto digi stabla in je samo da rastu, ona dil, pante uvaju tajni stari colico e samazema. To bicho inili cada bicho li neto cucatis nutra establa? N gednon. N luasno. Vec ritmino nangerno, calda vasneco posiva, ili o posorava? To gesvarnos tesse cojon se marco covaevisso oio gednog ledenog se geansco jutra o mama ou cogolina. Excusnidrvos geia, ovjec coge getrides etulgeca odauti o mama bestraha, na alce prednein to iniemoi objesnitis nanost, razum ili logica. Neto taco drevno, tacos astraljui, da sua aqui nas starigim getani prisnavali são apaton, acupse. To se crige ustrco vugidoline? Zato local no stanovnito e chegava tage de umivec generacijama? E to se zaistadogá cada neco dovou no rabar, e lhe dovou no glup, ou du ignoriratil pus orenja coja ou de jecuju crois soujeca? Ova pria nige são moror, nige são misteri. Ovo ge pria o granicama ismeu naeg civeta e neig mnogo starigeg. O drevnin ritualima cogismus aboravili, ali coginas juvigetite. Urtama coge moraju biti prineene caco biostata que nas mogal mirnus pavati. Svaki cuca coge sete uti o ovoj pri gesvara. Svaki a pais do bini stabala nos iporucu. Asfaki corac dubo gilvo judolinu donose nas bliotricu coge bimoglo promigenitice tomislimo da snamo prolostinais m. Marco seotriti da taistabla ovaju via odtagni, ovaju zatiorenik. Duis aroblenes meu e vota e smrti, bituinhas meu naeg civeta e neig, to lei do boco expod, neig, toeca sós trenuta. E cada drava odui da taistabla moraju paste, cada moderne piles aponu sós posal, sitidui sedobiti ansu coju suecalis tougecima. Ali na estranija estina judolazi, gerdui o establima nizu nas veca prigeitia, o ansu samo vari. Strari drevnug peata coge drineto nogo gors arobleno utlu. Neto tonai nas starigi presinizu mogliubiti, para moraliza pertiti, iaco tage pea budis longen, prige nego tonastavite, elimo valpomok, ovar canal posvessem gepriama coge se vasdratibu dinima nocu, misterijama coge se vasnatiratida precipitatis varnost, legendama coge sumoda previst varni da bibilis samupria, trenutnus munaputu prema mil preplatnica, isvaki odvas moi não pomocipos citage sil, zato getovano? Gertonas via bud, vie pria moemo podigeliti, vi zaboravo geni legenda moemo oivete, vie tagniis na jubujico takavaski e regige moemo extraiti, vai pretplata nige samo bros, toge glascoge cai, elins natiestinu, colico god bilas astraljua, acuvolite priecoge combiniraju está nurnurvatscu culturu, povigeste e tradisiju s elementima coge se vasnatiratida prespitate toge mogusse, onda ge ovum gestos avas. Aquelite uti gestima uvlachitor emugi digi-se de avaju stavaricoge enia moema objesniti, digi-se moderna e drevna susecuna nas astralju inaine, pritisnite gum pretplate, pomosite nandoxissimil preplatnica, activirastes once cacoenie biche propustiline gednupril, podigelite ovais canal s prijateugima coge vole misterige, sfaki preplatnic não homogucuge da nastavimo donositic valitetan sadrai, da estraugemo dubuge, da otrivamo tajni coge subile escrivene generacijama. Assada, vratimo-se marcu e rastovima coge cucaju, vratimo-se o umur digi nita ni jonaco caco esgleda. Digi sfaki corac moi biti posjedji, asfakis vuk moi biti o posorenje, ili posil. Toge marcos a estaua tog jutra? Tu, ilito, odigovara na negova cucanja isdubini drveta? E cada estaridrvos geia chavatida nigi san. Cada sosna da gea neto praticrois umu, cada priviovjec nestane progutam od samog stabla. Osili matis nage suoitice estinon? Osili mocis austavitiono todolazi? E nasvanige, osetili vimosi prestatis suati priginego todosnati tajnu coja sevas proganjati? Dobrodoli uvuju dolinu. Dobrodoli u priu digi granica ismeu legende isvarnostinestagi esses vaquin otucagem soca. Priu digi sete sasnatida nectajne postoge s raslogon. E da nec stavari bolgi ostanus acopane. O ivasti u pri. Inemortis aboraviti, preplatitice. Budimus a jednutis u kuglazova koži traistinu. Marko Kovačević nije bio čovjek koji vjeruje u bajke. 50-ih godina, široke ramena i grub ruke, radio je kao drvosića u šumama oko Ogulina već 30 godina. Poznavao je svaki put kroz gustu šumoklek planine,
svaki zvuk koji vjetar stvara među granama, svaki pukot leda na potocima zimi. Siječnja jutra bila su najhladnija. Kada bi magla lebdila nisko iznad tla poput duha, a mraz stisnuo koru starih hrastova i bukava do pusanja. Tog jutra, 10 dana nakon bogojavljenja, Marko se uputio dublje u šumu nego obično. Šumar Betar Jurić naložio mu je da označi stabla za sijeću u dijelu šume koji se zvao Voćja dolina, iako mještani iz obližnjeg sela Vidrenjak taj kraj izbjegavaju. Pričalo se o vukovima koji lome kosti u tami, o ljudima koji su nestali tamo prije mnogo godina, ali Marko nije obraćao pažnju na takve priče. Šuma je šuma, govorio bi. Opasna je samo ako ne znaš što radiš. Snijeg je bio dubok, skoro do koljena. Marko je koračao polako, ostavljajući duboke tragove iza sebe. Sunce je jedva probijalo kroz grane, bacajući blijede pruge svjetlosti na bijelu pokrivač. Njegov dah stvarao je male oblake pare. U daljini su se čuli vrapci, inače ništa. Tišina je bila gotovo neugodna, gusta kao sama šuma. Stigao je do čistine koju je kražio oko 10 sati. Tu su stajala 4 ogromna hrasta, stara možda 2 stoljeća, debla široka koliko 3 čovjeka u zagrijaju. Marko je izvadio bilježnicu i počeo bilježiti dimenzije. Upravo kada je prišao drugom stablu, začuo je nešto čudno. Udarac. Gluh, duboko iz zemlje ili iz samog stabla. Zestao je. Prislonio je uho na hrapavu koru. Ništa. Nastavio je raditi, ali nakon minuke, ponovno. 3 brza udarca, kao da netko udara čekićem iznutra. Marko je osjetio kako mu se koža naježi. Okrenuo se, pogledao oko sebe. Nitko. Nijedan krag u snijegu osim njegovih vlastitih. Prišao je 3. hrastu. Opet udarci, sada jači, ritmični. Bum, bum, bum. Njegovo srce počelo je brže lupati. Nije mogao objasniti što čuje. Pokušao je uvjeriti sebe da je to led koji puca u deblu, ili možda životinja u dupi, ali udarci su bili prečesti, previše pravilni. Zvučali su jusok. Izvadio je sjekiru iz ranka i laganim udarcem kucnuo u koru. Tišina. Zatem, kao odgovor, 3 udarca iznutra, glasnija nego prije. Marko je odskočio unazad. Ruke su mu zadrhtale, ne od hladnoće. Prvi put u 30 godina osjetio je strah u šumi. Brzo je skupio svoje stvari i počeo se vraćati prema selu. Tijekom cijelog puta natrag, na svakih 100-tinjak metara, čuo je iste udarce iz različitih stabala. Pratili su ga kroz šumu kao odjek, kao poziv ili upozorenje. Kada je stigao u Vidrenjak, već je bilo popodne. Otišao je ravno u gostionicu kod Franje, gdje su mještani skupljali za ručak. Vranjo Barišeć, vlasnik gostionce, 70-godišnji čovjek s gustim bijelim brkovima, odmah je primijetio Markovo lice. Što ti je, Kovačević? Izgledaš kao da si vidio vjeru, rekao je Franjo brišući šalicu. Marko je sjeo, naručao rakiju i ispričao što se dogodilo. Za stolom je zavladala tišina. Stariji mještani međusobno su razmijenili poglede. Mlađi su se smijali, ali ne glasno. Stara Kata Vukoveć, koja je sjedila u kutu s pletenjom, odložila je posao i pogledala Marka ozbiljno. Znao sam da će se netko sjetiti Voćje doline, rekla je tiho. Svake zime isto. Udarci iz stabala. Moj djed pričao je o tome. I njegov djed prije njega. Marko je osjetio ježni iz leđa. Kakvi udarci? Što ko znači? Kata je uzdahnula. Pričalo se da su davno, za vrijeme Turaka, ljudi iz sela bježali u šumu kada bi došle pljačkaške skupine. Krili su se u dublim stablima. Neki nisu nikada izašli. Pronašli su ih mrtve, ukočene od hladnoće, zarobljene unutra. Kažu da njihove duše još kucaju, traže izlaz. Smijeh za stolom utihnuo je. Čak i oni koji nisu vjerovali u takve priče, znali su da Kata ne priča lako. Bila je najstarija u selu, pamtila je priče koje su se prenosile generacijama. To su praznovjerja, rekao je mladi Tomislav Horvat, sin mjeznog trgovca. Možda drvopuca ili životinja. Kata ga je pogledala oštro. Ti,
Dječacve, nisi ušao dalje od ruba šume. Marko zna šumu. Ako kaže da je nešto čuo, onda je čuo. Marko je pobio rakiju i ustao. Moram se vratiti sutra. Šumar Jurić čeka oznake. Ali više neću ići sam. Nećeš ni naći nikoga da ide s tobom, rekao je Franjo tiho. Ljudi odavde znaju boje. Marko je izašao iz gostionce dok je sunce zalazilo. Nebo je bilo narančasto i grimizno, oblaci su se lagano kretali iznad planina. Ogulilska tvrđava na bedu iznad rijeke Dobre izgledala je kao sjena iz davnine, neka kršna utvara koja čuva tajne. Marko je hodao pored potoka koji je bio gotovo smrznut. Samo tanki mlaz vode probijao se kroz led. Kod kuće ga je čekala žena Iva, zabrinuta. Zakasnio si, rekla je. Što se dogodilo? Marko ili je ispričao sve. Iva je bila praktična žena. Ne vjerovala je u duhove ni priče, ali vidjela je zabrinutost u njegovim očima. Možda ne trebaš ići natrag tako brzo. Neka Jurić naze nekoga drugoga. Ne mogu, Iva. To je moj posao. Osim toga, moram znati što je bilo. Ne mogu živjeti s tim zvukom u glavi. Te noći Marko nije mogao spavati. Ležao je budan, slušajući vjetar koji je šuštao kroz grane oraha ispred kuće. U daljini je začuo zvono sorkve Svetog križa koje je otkucalo ponoć. A onda, sasvim jasno, kroz tišinu noći, kroz zatvorene prozore, čuo je 3 glasa udarca. Bum, bum, bum. Sićušni, daleki, ali nepogrešivi. Skočio je iz kreveta. Iva je već bila budna. I ti si čula? Upitao je. Nisam čula ništa, Marko. Možda ti se pričinjava. Možda trebaš otići doktoru. Ali Marko je znao što je čuo. Nije mogao objasniti kako su udarci iz šume stigli do njegove kuće, ali bio je siguran. Nešto ga je pozivalo natrag. Sljedećeg jutra, unatoč Ivinim prosvjedima, Marko se vratio u šumu. Ovaj put nije išao sam. Nagovorio je mladog Ivana Mikića, šegrta koji je učio zanat drvosjeće, da poze s njim. Ivan je bio samo 19 godina, hrabar i neiskusan. Nije znao za priče o Voćjoj dolini. Krenuli su u zoru, dok je nebo bilo još sivo. Snijeg je preko noći pao nov, pokrivajući Markove tragove od prethodnog dana. Šuma je bila potpuno mirna, čak ni ptice nisu pjevale. Dok su jeli, Marko je pripovjedao Ivanu o onome što je čuo. Ivan je slušao, ali se smijao. Gospodine Kovačević, vi ste najiskusniji drvosjeća u okrugu. Sigurno postoji razumno objašnjenje. Možda je to voda u deblu koja se širi kada zamrzne. Možda, rekao je Marko, ali nije zvučao uvjereno. Došli su do čistine s velikim hrastovima. Sve je bilo isto kao prethodnog dana, osim što je snijeg bio svjež. Marko je prišao prvom stablu. Prislonio je uho. Tišina. Zatim na drugi hrast. Ništa. Počeo je misliti da je možda Ivan u pravu. Možda mu se jučer sve pričinjavalo. Možda je umor ili strah napravio od običnih zvukova nešto nadprirodno. A onda je Ivan viknuo. Gospodine, dođite ovdje. Marko je požurio. Ivan je stajao kod trećeg hrasta, onog gdje su udarci bili najglasniji prethodnog dana. U snijegu ispred stabla bio je krag. Ne životinski. Krag ljudske ruke. Otisnut duboko u snijeg, bejt prstiju jasno vidljivih, ali preveliki. Dlan je bio širok, gotovo kao lopatica. To nije bilo tu jučer, rekao je Marko, osjećajući kako mu se želudac steže. Ja sam stajao točno ovdje. Ivan je klečao kraj traga, dodirivao ga pretom. Ovo je svježe. Nastalo je možda prije nekoliko sati. Ali kako? Nema drugih tragova. Nitko nije hodao ovuda osim nas. Obojica su pogledali oko sebe. Snijeg je bio netaknut osim njihovih vlastih tragova koji su vodili do čistine. Nemoguće je bilo da je netko prošao bez ostavljanja traga. Osim ako nije došao odozgo. Pogledali su prema granama. Ništa. Samo debele grane pokrivene snijegom i ledom. A onda, kao da je neko čekao taj trenutak, začuli su ga. Udarac iz hrasta kraj kojeg su stajali.
Toliko glasan da su obojica osjetili vibraciju kroz tlo. Ivan je poblijedio. Što je to? Marko nije odgovorio. Izvadio je sjekiru i udario po deblu. Odmah je stigao odgovor. 3 brza udarca, jači nego prije, toliko da je kora pukla na jednom mjestu. Kroz bukotinu počela je curiti tamna tekućina. Ali nije to bio sok stabla. Bio je gusto, poput katrana, gotovo orven. Bježi, rekao je Marko tiho. Što? Upitao je Ivan, još uvijek gledajući u pukotinu. Rekao sam bježi. Obojica su se okrenuli i počeli tarčati natrag prema selu, ne ozvrćući se. Iza njih, kroz šumu, začula su se kucanja iz svih strana, iz svakog stabla, sve glasnija i glasnija, kao da cijela šuma udara iz unutrašnjosti. Stigli su natrag u Vidrenjak za manje od sat vremena, zadihani i prestravljeni. Marko je odmah otišao šumaru Petru Juriću u njegovu kancelariju u zgradi mjesnog ureda. Jurić je bio čovjek srednjih godina, s naočalama i uvijek urednom odjecom, više birokrat nego čovjek šume. Slušao je Markovu priču s nevjericom. Kovačević, ti si prvi drvosjeća ovog kraja. Cijenim te, ali ovo što govoriš nema smisla. Stabla ne kucaju. Možda trebaš malo odmora. Uzmi tjedan dana. Ne razumijete, rekao je Marko. Nisam sam. Ivan je bio sa mnom. Vidio je krag, čuo je zvukove. Jurić je uzdahnuo. Poslaću svog pomoćnika da provjeri. Ako je nešto neobično, saznati ćemo. Ali ne mogu zaustaviti sjeću zbog priča. Marko je izašao bijesan. Znao je što je vidio, što je čuo. Nije bio lud. Tog popodneva okupili su se mještani u gostionici i sada već cijelo selo je znalo za događaj. Priče su se širile brzo, kako to običajno biva u malim mjestima. Neki su vjerovali, većina je sumnjala. Stara Kata ponovno je progovorila. Moj djed govorio je da se udarci događaju svake zime, ali samo kada neko krene sjeći u Voćjoj dolini. To je upozorenje. Tamo ne smiju dirati stabla. Mladi župnik Ante Kovač, koji je tek prije godinu došao u selo, pokušao je smiriti situaciju. Dragi moj, razumijem strah, ali ne smijemo dozvoliti praznovjerju da upravlja našim životima. Ako je potrebno, mogu otići sa Markom sutra i iti ta stabla. Možda će to donijeti mir. Neki su klimali glavom, drugi su bili skeptični. Marko je sjedio tiho, gledajući u svoju čašu rakije. Znao je da blagoslov neće pomoći. Ono što se krije u tim stablima nije stvar vjere. To je nešto starije, tamnije. Te večeri Marko je sjedio sam u svojoj kući. Iva je otišla k sestri u susjednu Josipedol. Neugodno je li je bilo ostati sama nakon svega što je čula. Marko je palio vatru u peći, gledao plamenove kako plešu. Zvuk vjetra izvana bio je jedini suputnik. A onda, oko 10 navečer, netko je pokucao na vrata. Marko je ustao, srce mu je već počelo lupati. Otvorio je vrata oprezno. Na polju je stajao starac kojeg nije poznavao. Čovjek je bio visok, mešav, odjevena u staru ornu kabanicu. Lice mu je bilo isprebijano dubokim borama, oči blijedo plave, gotovo prozirne. U ruci je držao štap od hrastovine. Mogu li ući? Upitao je starac glasom, koji je bio iznenađujuće mekan. Tko ste vi? Upitao je Marko. Moje ime je Drago Pavlović. Došao sam iz Vrhovine. Čuo sam o vašem problemu. Marko je oklijevao, ali nešto u starčevom pogledu bilo je umirujuće, gotovo hipnotično. Propustio ga je unutra. Drago je sjeo kraj vatre, odložio štap. Znate li što se krije u tim stablima? Upitao je Drago izravno. Kata spominje duhove iz prošlosti. Ljudi koji su se krili od Turaka. Drago je klimnuo. To je dio istine. Ali ne cijela. Moj pradjed bio je jedan od onih koji su preživjeli u tim šumama. Rekao mi je priču prije no što je umro. Nije bilo samo Turaka. Bila je tu i druga opasnost, nešto što su ljudi iz sela probudili. Što probudili? U tim planinama, pod Voćjom dolinom, postoje stare bećine. Jako stare, iz vremena prije pisane povijesti.
Naši predaci, davno prije Hrvata, prije Rimljana, živjeli su tu. Obožavali su drveta kao bogove. Kada su ljudi došli s kršćanstvom, pokušali su zaboraviti i stare običaje, ali šuma pamti. Hrastovi u Vučijoj dolini posađeni su na svetim mjestima, na grobovima starih žreca. Marko je osjetio jež. To su samo priče. Drago se nasmiješio tužno. Zato ste čuli udarce. Zato je vaša ruka bila otisknuta u snijegu iako niste hodili tamo? Kako znate za to? Jer sam je bio tamo, prije mnogo godina. Radio sam isto što i vi. Pokušao sam označiti stabla za sjeću. I oni su odgovarali. Pokazao sam rukav svoje kavnice. Ispod, Markova je vidio ruku. Ali nije bila obična ruka. Bila je deformirana. 3 prsta srasla zajedno, koža tamna i gruba kao kora. Što vam se dogodilo? Dotaknuo sam stablo nakon što je odgovorilo na moje kusanje. Osjećao sam privlačnost, kao da me zove. Kada sam prislonio dlan na koru, nešto me povuklo. Nisam mogao izvući ruku. Osjetio sam kako stabla ulazi u moju kožu. Hlade je, mijenjaju je. Moj sin me spasio. Lojekao je dio kore da me oslobodi. Ali ruka mi više nikad nije bila ista. Marko je gutao, usta su mu bila suha. Što ko znači? Što stabla žele? Žele živjeti, kao i sve živo. Žele da ih se ne dira. Duše koje su zarobljene unutra nisu neprijateljske, ali su očajne. Pokušavaju upozoriti vas. Ako nastavite, ako počnete sjeći, probuditi čeke nešto još gore. Što može biti gore od ovoga? Drago je pogledao u vatru dugo prije nego što je odgovorio. Zemlja ispod tih stabala je groblje. Ne samo ljudi. Davno, vrlo davno, nešto je bilo zarobljeno tamo. Nešto što ljudi nisu mogli ubiti, pa su ga zapečatili. Stara magija, star ritual. Koreni hrastova prodiru duboko, održavaju pečat. Ako stabla budu posjećena, ako koreni umru, ono što je zarobljeno moglo bi se osloboditi. Marko je htio nešto reći, ali nije našao riječi. Sve ovo zvučalo je suludo, kao neka stara legenda. Ali sve što je vidio, sve što je čuo posljednjih dana, počelo je dobivati smisao na užasan način. Što da radim? Upitao je konačno. Ne sjećite ta stabla. Nikada. Nagovorite svog šumara, nagovorite nadležne. Proglaste to područje zaštićenim. Izmislite razlog ako morate, ali ta stabla moraju ostati. A ako ne poslušaju? Drago je ustao, uzeo svoj štak. Onda ćete vidjeti što se događa kada se poremeti prirodni red stvari. Moje selo, Vrhovine, bilo je puno ljudi jednom davno. Sada je napušteno. Znate li zašto? Jer nismo slušali upozorenja. Starac je izašao u noć prije nego što je Marko mogao postaviti više pitanja. Kada je Marko izišao za njim na prag, nikoga nije bilo. Snijeg je bio netaknut, ni jedan krag. Kao da Drago Pavlović nikada nije ni bio. Sljedeći dan Marko je pokušao razgovarati ponovno s Petrom Jurićem, ali šumar nije htio slušati. Već sam poslao ekipu da provjeri. Nisu našli ništa neobično. Počinjemo s radovima sutra. Marko je osjetio paniku. Molim vas, samo pustite to područje na miru. Postoji toliko drugih šuma. Jurić ga je prekinuo. Kovačević, poštujem te, ali ovo je smiješno. Imam nalog odozgo, imam rokove. Stabla će biti posjećena. Marko je znao da je izgubio bitku. Vratio se kući i pokušao odlučiti što učiniti. Iva se vratila uvečer, zabrinuta njegovim stanjem. Marko, možda je vrijeme da se preselimo, rekla je tiho. Idi u mirovinu. Preselimo se u Karlovac, kod naše kćeri. Ne mogu ostaviti ovo, Iva. Osjećam da sam nekako odgovoran. Trebao sam slušati Katu od početka. Te noći Marko je sanjao. Vidio je šumu, voću dolinu, ali bez snijega. Bilo je ljeto, lišće zeleno i gust. Hodao je između hrastova i čuo je glasove. Šapat. Stotine Iv. Zovale su ga imenom. Marko, Marko, ne daj im. Ne daj im da nas probude. Probudio se u znoju.
Bio je još uvijek duboka noć. Pogledao je kroz prozor i vidio nešto što mu je zaustavilo dah. U daljini, prema šumi, sjajile su svjetlosti. Ne bile su to lomače ili svjetiljke. Bile su blijede, zelenkastoplave, lebdjele su između stabala kao duhovi. 10 njih. Iva je također bila budna. Što je to? Upitala je šaptom. Ne znam, odgovorio je Marko. Ali znam da mora prestati. U zoru je sazvao sastanak mještana. Nisu svi došli, ali dovoljno ih bilo. Ispričao im je sve, svaki detalj, uključujući posjet Drage Pavlovića. Neki su ga slušali s vjerovanjem, drugi s sumnjom. Ali svi su znali da Marko nije čovjek koji leže. Moramo zaustaviti sječu, rekao je Marko. Ako neće i uveć, onda mi. Kako? Upitao je Franjo. Ne možemo se boriti protiv vlade. Možemo stati na put. Fizički. Ako ekipa doze, neće nas maknuti silom. To je nezakonito, rekao je netko. A što je zakon, kada je u pitanju život? Odvratio je Marko. Na kraju, 20 mještana pristalo je. Među njima su bili Kata, Franjo, Ivan Mikeć, nekoliko starijih žena i čak mlade župnik Ante. Dogovorili su se da će sljedećeg jutra otići u Voćju dolinu prije nego što stigne ekipa za sječu. Bili su na čistini prije svitanja. 20 ljudi, svi tihi, nervozni. Okružili su 4 velika hrasta, držali se za ruke formirajući živi lanac. Snijeg je lagano padao, nebo je bilo tmurno. Marko je stajao ispred, lice ozbiljno i odlučno. Znao je da ovo možda neće biti dovoljno, ali morao je pokušati. Oko 8 sati stigla je ekipa. 4 drvosjeće sa motornim pilama, 2 pomoćnika s oruđem i Petar Jurić. Kada su vidjeli mještane, Jurić je postao orven od bijesa. Što radite? Ovo je nezakonito. Odmah se maknite. Nećemo, rekao je Marko mirno. Ova stabla neće biti posjećena. Jurić je pristup bliže. Kovačević, ovo je tvoj kraj. Policiju ću pozvati ako se ne makneš. Zovi. Neka dođu. Neka cijela Hrvatska doze. Ova stabla ostaju. Kroz sljedećih sat vremena nastala je napeta blokada. Jurić je doista nazvao policiju, ali najbliža postaja bila je u Ogulinu. Trebalo je vremena. Neki od drvosjeća počeli su gubiti strpljenje, vikali su na mještane, ali nitko se nije pomaknuo. Župnik Ante je šaptom molio. Stara Kata pjevušila je staru pjesmu koju nitko mlazi nije poznavao. Onda se nešto dogodilo. Jedan od drvosjeća, mlad i nestrpljiv čovjek po imenu Stjepan Novak, odlučio je prijeći preko. Pokušao je progurati između Marka i Ivana, ali u tom trenutku, kada je dotaknuo Markovo rame, začuo se zvuk. Glasan, prodoran, kao da je cijela šuma zavrištala odjednom. Svi su se zaustavili, pogledali oko sebe. Iz zemlje, ispod snijega, počeli su izrasti korijeni. Debeli, tamni, glatki korijeni hrastova izvirali su poput zmija. Pomicali se, uvijali se oko nogu drvosjeća. Stjepan je vrisnuo, pokušao pobjeći, ali korijen ga je uvatio za gležanj i povukao. Bao je lice u snijeg, vriješteći. Drugi drvosjeće su počeli trčati natrag prema kamionima, ali korijeni su izranjali svugdje. Jedan je uvatio pomoćnika, drugi je izbio ispod samog kamiona, probušio gumu. Kejas. Vriskovi. Mještani su također pokušali pobjeći, ali korijeni su bili selektivni. Nisu dirali one koji su bili u krugu, samo one koji su došli sjeći. Marko je ostao na mjestu, srce mu je lupalo, ali nije se pomaknuo. Gledao je kako korijeni vuku Stjepana prema najbližem hrastu. Mladić je vrištao, grabio se za snijeg, ali ništa nije pomoglo. Kada je stigao do stabla, kora se otvorila, poput usta, orna i vlažna unutra. Korijeni su počeli gurati Stjepana unutra. Marko je tada reagovao. Potečao je, izvukao sjekiru i počeo sjeći korijen koji je držao Stjepana. Ali čim je sjekira dodirnula korijen, osjetio je električni udar, toliko snažan da ga je bacio unazad. Sjekira mu je ispala iz ruke. Korijen koji je bio posjećen počeo je krvariti,
ali ne vodom ili sokom. Krv, prava, orvena ljudska krv. Stjepan je bio već napola unutar stabla. Njegov posljednji krik odjeknuo je šumom prije nego što je kora zatvorila, zapečatila ga unutra. Tišina. Svi su stajali nepomično, šokirani, ne vjerujući što su vidjeli. Betar Jurić je kleknuo na snijegu, blijed kao duh, ruke su mu drhtale. Što smo učinili? Šaputao je. Što smo učinili? Marko je ustao, polako, osjećajući bol u cijelom tijelu. Prišao je hrastu u kojem je Stjepan nestao. Prislonio je dlan na koru. Toplo je bilo, pulsiralo kao srce. Začuo je šapat iznutra, tihi glas. Pomoć. Molim vas. Tako hladno. Korijeni su se povukli natrag u zemlju. Snijeg je opet bio čist, osim tragova borbe. Drvosjeće i Jurić su se već bili povukli prema kamionima. Vozila su startovali i bježali natrag prema selu. Mještani su ostali, okupljeni oko Marka, šokirani i uplašeni. Što sada? Upitao je Ivan, glas mu je bio slomljen. Marko je znao odgovor, ali nije ga želio izreći. Pogledao je prema ostalim stablima. Znao je da Stjepan nije prvi. Znao je da unutra ima ih još, mnogo više, zarobljenih kroz stoljeća. I sada je razumio. Stabla nisu zla. Štite ono što je zarobljeno ispod. I ako stabla budu uništena, ono što je dolje će se osloboditi. Vratili su se u selo šutke. Priča o Stjepanu Novaku Bezo se proširila. Policija je došla, ispitivali su sve. Marko i drugi su ispričali što su vidjeli, ali naravno, nitko im nije vjerovao. Kako bi? Korijeni koji se kreću, stabla koja progutaju čovjeka, zvučalo je kao ludilo. Stjepan je proglašen nestalim. Policija je pretražila šumu danima, ali nisu našli ni krag od njega. Sječa je zaustavljena, ne zbog priča, već zbog nesretnog slučaja. Vlasti su odlučile da će područje biti temeljito istraženo prije nego što se nastavi. Ali Marko je znao da će prije ili kasnije neko pokušati opet. I onda će se ponoviti. Tjednima nakon događaja Marko nije mogao spavati. Slušao je udarce svake noći. Ponekad su bili glasni, ponekad jedva čujni. Iva ga je molila da potraži pomoć, možda psihijatra, ali Marko je odbijao. Nije bio lud. Znao je što je istina. Jednog dana, sredinom veljače, stigao je posjetitelj. Bio je to profesor iz Zagreba, etnolog po imenu Milan Jurić, slučajno isti prezime kao šumar, ali nisu bili povezani. Čuo je priče o događajima u Vidrenjaku i došao je istražiti. Marko je pristao razgovarati s njim. Profesor je bio čovjek u 40-ima, ozbiljan, s bilježnicom i diktafonom. Slušao je Markovu priču bez prekidanja, bilježio detalje. Kada je Marko završio, profesor je klimnuo. Vaša priča, gospodine Kovačević, nije jedinstvena. Slične stvari bile su dokumentirane na drugim mjestima u Hrvatskoj. U Lici, na Velebitu, čak i u Slavoniji. Stara svetišta, stara vjerovanja. Naši predkršćanski predci vjerovali su da su stabla vrata između svjetova. Hrastovi posebno. Smatrali su ih kućama duhova. Znači vjerujete mi? Vjerujem da se nešto dogodilo. Ne mogu objasniti što, ali statistika ne laže. U područjima gdje su stara svetišta bila uznemiravana, događale su se neobične stvari. Nestanci. Smrti. Marko, mislim da ste naišli na nešto vrlo staro i vrlo opasno. I mislim da ko ne bi trebalo biti narušavano. Što mogu, dokumentirajte sve. Prikupite iskaze. Natjerajte vlasti da proglase to područje zaštićenim kulturnim dobrom. Postoje zakoni koji mogu pomoći. Ja ću vam pomoći. Kroz sljedeće tjedne Marko i profesor Milan radili su zajedno. Prikupili su izjave mještana, stare zapise iz arhiva, čak pronašli su dnevnike iz 19. stoljeća u kojima su spominjani slični događaji u Voćili dolini. Polako, počeli su graditi slučaj. Ali to nije bilo dovoljno brzo. U ožujku, kada je snijeg počeo se topiti, vlasti su odlučile ponovno pokrenuti sječu. Ovaj put s većom ekipom, s vojnom policijom za sigurnost.
Rekli su da je to nacionalni interes, da je drvo potrebno. Marko je znao da ne može zaustaviti državu. Noć prije nego što je sjeća trebala početi, Marko je sjedio sam u svojoj kući. Iva je spavala gore. Gledao je kroz prozor prema šumi. I vidio ih opet. Svjetlosti. Ali ovaj put ih je bilo više. Stotine. Lebdjele su između stabala, polako se kretale prema selu. Marko je osjećao strah, ali i nešto drugo. Sažaljenje. One duše tamo, zarobljene, željele su biti oslobođene, ali nisu mogle, jer ono što je zarobilo bilo je još gore. Ustao je, obukao kabanicu i uzeo svoju sjekiru. Izašao je u noć i krenuo prema šumi. Nije znao što će učiniti, ali znao je da mora otići tamo, možda posljednji put. Šuma je bila drugačija noću. Snijeg je bio gotovo sav otopio, ostavljajući vlažnu zemlju i lišće. Mjesec je bio pun, bacajući srebrnkastu svjetlost kroz grane. Marko je hodao polako, pratući stazu koju je znao napamet. Svjetlosti su i dalje lebdjele oko njega, vodile ga prema voćoj dolini. Kada je stigao do čistine s hrastovima, zastao je. Stabla su izgledala drugačije. Čak i u mjesečini mogao je vidjeti da kora svijetli, plavo-zeleno, kao fosforescentna. Korijeni su bili vidljivi iznad zemlje, debeli i isprepleteni, formirajući gotovo savršen krug oko svakog stabla. Prišao je prvom hrastu, onom gdje je Stjepan nestao. Prislonio je uho na koru. Čuo je ga. Stjepanov glas, teh, prestrašen. Gospodine Kovačević, jeste li vi? Molim vas, izvucite me. Tako je hladno. Ne mogu se pomaknuti. Nešto me drži. Marko je osjetio suze kako mu teku niz lice. Štepane, žao mi je. Ne znam kako. Morate me izvući. Nisam sam ovdje. Ima ih mnogo. Šapću. Govore o nečemu ispod nas, nečemu što čeka. Što čeka? Upitao je Marko, iako je već znao odgovor. Ne znam, ali osjetim ga. Osjetim kako diše. Svaki put kada vjetar duva, kada netko doze blizu, osjeti nas. Hrani se našim strahom. Marko je otupio. Pogledao je prema zemlji između stabala, prema centru kruga. Tamo je bio mali uzvišenje, kao humak. Nikad prije nije obraćao pažnju na to. Ali sada, u mjesečini, vidio je nešto drugačije. Humak nije bio prirodan. Bio je prepravan, baživo načinjen. Grobnica ili kavez. Gleknuo je i počeo kopati golim rukama. Zemlja je bila mekana, vlažna. Kopao je sve dublje, ne znajući što traži, ali osjećajući da mora znati. Nakon nekoliko minuta naišao je na nešto tvrdo. Kamen. Ne obični kamen. Pločastina, izrazboren. Izvukao ju je iz zemlje i obrisao blatom. Simboli su bili na njoj, stari, možda keltski ili još stariji. Nije mogao ih pročitati, ali osjetio je njihovu moć. U tom trenutku zemlja se zatresla. Lagano, ali dovoljno da Marko osjetio. Hrastovi su počeli šumiti, iako nije bio vjetar. Korijeni su se počeli pomicati opet, ali ovaj put ne da bi napali. Povlačili su se, skupljali se oko humka, kao da pokušavaju držati nešto unutra. Marko je stajao, držeći pločastinu. Razumio je sada. Stabla su bila dio rituala, dio magije koja je tu stvar držala zarobljenu. Ako bi stabla bila posjećena, ritual bi bio slomljen. I ono unutra bi izašlo. Začuo je korak iza sebe. Okrenuo se i vidio je. Drago Pavlović, starac koji ga je posjetio prije nekoliko tjedana. Ali ovaj put nije bio sam. Iza njega stajalo je još 10 ljudi, svi odjeveni u orno, svi stariji, svi s istim blijedim očima. Vijeće. Shvaćate sada? Upitao je Drago tiho. Što je zarobljeno ovdje? Nešto iz prije vremena. Nešto što naše najstariji preci nisu mogli uviti. Mogli su samo zapečatiti. I mi smo čuvari tog pečata. Tko ste vi? Mi smo potomci onih koji su izveli ritual. Svaka generacija odabrani su neki da čuvaju tajnu, da osiguraju da pečat nikada ne bude slomljen.
Ja sam jedan od njih. Moj sin bi trebao biti sljedeći, ali umro je mlad. Zato sam vam pokušao objasniti. Nadao sam se da ćete razumjeti. Marko je spustio pločastinu natrag u rupu. Ako država pošalje vojsku sutra, ne mogu ih zaustaviti. Bit će više poput Stjepana. Više će ljudi nestati. I na kraju, stabla će pasti. Drago je klimnuo tužno. Znam. Zato smo došli večeras. Moramo ojačati pečat. Ali potrebna je žrtva. Ertva? Marko je osjetio hladnoću u stomaku. Ne mora biti krv, ako niste vojni. Ali mora biti nešto vrijedno. Nešto što povezuje vas sa ovom zemljom. Marko je razmislio. Znao je što mu se nudi. Mogao je otići, ostaviti sve ovo, pokušati živjeti normalan život. Ali znao je da neće moći. Svake noći bi čuo udarce, svake noći bi vidio Stjepanov užas. I znao je da ako pečat bude slomljen, ono što izađe neće stati na voćoj dolini. Širiti će se, kroz šume, do sela, možda dalje. Što trebam učiniti? Upitao je. Drago mu je pružio nož, stari, iskovan iz kamena. Samo nekoliko kapi krvi, na svaki korijen. I obećanje. Obećanje da ćete ostati čuvar, da ćete, kada vaše vrijeme doze, pronaći nekoga da vas naslijedi. Marko je uzeo nož. Prišao je svakom od 4 hrasta, po redu. Na svakom je zarezao svoj dlan i pustio krv da kapne na korijene. Osjećao je kako ga stabla prepoznaju, kako ga prihvaćaju. Šapot iznutra je utihnuo. Stjepanov glas više nije dozivao. Kada je završio, osjetio je iscpjenost, ali i nešto drugo. Povezanost. Bio je sada dio šume, dio davnog ugovora između ljudi i nečega mnogo starijeg. Drago i drugi su započeli ritualni pjev, stare riječi na jeziku koji Marko nije razumio. Pločastina u zemlji počela je svijetliti, slabo, ali dovoljno da označi njenu moć. Zatresanje se zaustavilo. Korijeni su se vratili natrag u zemlju, čvrsto držeći pečat. Kada je sve završilo, vijeće je nestalo u tami šume bez riječi. Marko je ostao sam, stojeći u krugu starih hrastova, osjećajući njihovu tihu zahvalnost. Vratio se kući pred zoru. Iva je još spavala. Obrisao je krv s ruku, presvukao se, legao u krevet. Ali znao je da se njegov život promijenio. Bio je sada čuvar, vezan za tajnu koju ne može dijeliti, ali mora zaštititi. Sljedećeg jutra, vojska i ekipa za sječu stigle su u Voćju dolinu. Ali kada su pokušali startati motorne pile, nijedna nije radila. Sve su istovremeno prestale funkcionirati, kao da je neki elektromagnetic puls onesposobija svaki stroj. Kamioni također nisu htjeli startati. Komunikacija preko radija bila je puna smetmi. Nakon nekoliko sati frustracije, operacija je odgođena. Tjedan dana kasnije, vlada je objavila da će Voćja dolina postati zaštićeno područje, dio nacionalnog parka. Profesor Milan uspio je, s dokumentacijom koju je prikupio, uvjeriti dovoljno ljudi da je to područje od iznimne ekološke i kulturne vrijednosti. Sječa je krajno zaustavljena. Mještani Vidrenjaka nikada nisu saznali punu istinu. Pričalo se o čudnim događajima, o nestanku Stjepana Novaka, ali vremenom su priče postale još jedna od dugoj povijesti te stare zemlje. Marko je nastavio raditi kao drvosječa, ali nikada više nije ušao u Voćju dolinu. Bar ne danju. Svake mjesečne noći, kada bi mjesec bio pun, otišao bi tamo, sam, i provjeri pečat. Slušao bi šapat iz stabala, umirujući ih, uvjeravajući ih da su sigurni. Godine su prolazile. Iva je umrla mirno u snu, stara i zadovoljna. Marko je ostario, kosa mu je potpuno posjedno, ali bio je jak, držan obavezi. Njegova kćer Petra pokušala ga je nagovoriti da se preseli k njoj u Karlovac, ali odbijao je. Mjesto mu je bilo ovdje, u Vidrenjaku, blizu šume. Jedne zimske večeri, 20 godina nakon onih događaja, Marko je sjedio u gostionici kod Franje. Vranjo je davno umro, njegov sin Ante sada je vodio mjesto. Mladi ljudi nisu znali priče. Za njih,
Voća dolina bila je samo dio zaštićenog parka, mjesto gdje turisti vole šetati jeti. Ali Marko je znao bolje. Te večeri, dok je pio svoju rakiju, ušao je mlad čovjek, možda 25 godina. Bio je visok, tamne kose, oči plave poput prašnjih jezera. Epílogo 5.000 caracteres. Prolo GPDZ Godina od smrti Marka Kovaevija. Vidrenja se promigenil, kao i Sigela Vatska. Mladi odlazi u gradovi, stari kusi postaju vikendice za turisti iz Zagreba i inozesta. Gošćonika kod franji sada že moderni restaurant s Wi-Fi mreon i jelovnikom na engleskom. Kreva setog krija obnovlena že sed svima europski uniži, anženu zonu sada si oglaava elektronskim menizmom. Ali vuja dolina ostaje netaknuta. Začena. Zaboravujena od vesini, ali nje od svi. Domagoj Pavlovik irmã sada 70 godina. Negova cosa potuno že bigela, Hulk mudrete od artritiza, ali svaki mezeni nociju vige oda tom stazon. Negovu que ser luciju, etro desetogodinju profesoricu povigexis rijek, nau e o gessitosna. Ona gessada alvarica, calto sejed nogdana bitineja em cima tej. Turistidolásio Nacional Ni Parque Vuja Dolinas Vac Godine. Fotografiraju Stara Establa, Daive-se Prirode, Pilna Drutinim Reama o Michinoj Energigi Gesta. Nekiturgi da Suli Udnis Ukov, da suas Jetili Neljangivivu Ladinokublizu Odrieni Rastova. Ali Topripsuju Mati, Atmosfere, Potrebiza Prion Kojusi Podigeliti Online. Nitko od GNS Natozaista Oda Ismeutis Tabala. Nitko NS na Zaploastinu Pokopanu Zemugi, Zadrevni Peakoji Jedvadri. Nitko NS na da Gelucija, Prologgezeca, Morala Ponoviti Ritual GRGPA Poeu Slabiti. Previ Turista. Previ Book. Previ Ometanja. Neknosi, Cada Vetar Duva S Planina, Getani Vidrinjaca Juvija Zacujuavaju Vrata Malovri. Satarigisse Secaju Pria, Mlai e Ignoriraju. Alice Viosjecaju Neto. Inchinkoj Ingovori da Inielo Taju Mon na Comraca. Pradavnistral Pisam Undiovu DNK, Ostavim Tamod Predaka Koj Susnalishinu. Uleto 2024. Godine, Vlada G na Javila Plenza Proirenja Autoputa Croix Nacional no Guiparca. Minimalan Utjekais na Ocoli Obecaliçu. Samu Mali Corridor, Moda Sotin Jacmetara Odzatiene Zone. Lucija G Prisuchovalas Facon Sastancu, Borila se Protil Prigedloga, Alis Nala G da Gubibitu. Moderna Vatska Treba Infrastrukturu. Gospodarski Razvoz. Nicome Niji Estalo do Stari Legendi. Plengebil da Cirradovisa Ponu Uouju 2025. Godine. Ali Neto Sidogodilo o Sigenju. Trinengera Koji Surradili Preliminar no Megerenji Mi Nestaliçu. G Dinostavno Nestali. Pronaena Gendiova Oprema Ali Ne Ione. Potraga G Trajalat Jadandana. Nita. Lucija G Snala. PA G Reagiral. Uma G Poslala o Pozorenje. O Pozorenje Koji Se, Nadala Si Bitidovono. Atositievas Dragisto Atelju, Sada Znati Shinu. Znati da Usr Kurvatski. O Gestima o Kojima se moda o Lialine Cada Nishi Pomislili Dvaput. Postoje Tajni Koji da Tirajutes Ukama Godina. Znati da Postoje Judi. Obinil Judi Poput Marca, Domagoja e Lucige. Koji Tuju Normalan, e Vote Kako Bivas Atitili Odneeg, Toine Amoet Razungeti. Pitange Niji Dali Sutakvi Priestinite. Pitange G. Koliko Jutakvim Gesta Postoje. Koliko Judrevni Peates Labi? Itosidoga Cada Moderna Civilizacija, o Sovoz Arrogancigi e Nesnanju, Crene Ruitiono Tobi Trebalo Ostatinetaknuto, Ako vão se Videla Ova Pria, Ako se Osgetili Geni Isleia, Ako se Cisapitali Tosizaista Crige o Mama Naili Gepizeme, Onda vão Trebamo. Ovai Canal Geposvessem Ovakvim Priama. Priama Koji Combiniraju está no Culturu, Povigeste e Tradiciju Vatski S Elementima Koji Nadilazi Obinus Varnost. Trenutnus Munaputuprema Mil Preplatnica e Itno Nantreba Vai Podra. Zato? Gersfaki Preplatnico Mogukava Nanda Estraugemo Dubuji, da Posgecugemo Uda Eugenija Gesta. Da Rasgovaramo Saistarigin Judima Koji Jupante Prieprigi Nego Tosalvijek Nestanu. Svaka vai pretplata Geglas Koji Kai. Ouve Priesas Luju Bitis Priani. Pritisnit Kreveni Gum Pretplates Podovog Videia. Tovão Oduzima Samu Secundu. Alinamas Naisige. Activirastes Onsicaco Biche Bili Oba Vigetenis Faki Put Cada Objavimo Novo Priu. Podigelite Ovad Canal S Prijateugima, S Obtelgi, Sasvima Koji Vole Misterige e Legende.
Ostavite komentaris pod, jeśli kada ulislini prije izvaj Znati lisa gesta urvatsko koja ima žuđinu reputasižu, digelite sinama. Moda se vai prija bitisu jeca koju semo extraiti. Lajas chovas vídeo ako vão se svidiu. Algoritam não pomai dosegnuti via judi, atonas via bud, já genas zajednica. Zajednica judi koje se gene prie. Koje potuju tradisiju, koje razumiju da eniemora se biti objangivo da bibiluvano. Isapantite, surge-se put cada etate umon, cada ujet nelbiansvuk, cada usjetite da vasneto promatra, moda nige-se uvaus glavi. Moda postoji razlogzato vasinstinct gera da pourite. Moda local no stanovnito isgegava odrieno podruge s dobrin razlogon. Moda su establas a staneto via odrova ilia. Moda svarno postoji gesta digi gegranica ismeus fetova tanca. Moda uvarijo uvige odaju meu nama, tio neprimetino, titeinas odonogato eniebismo mogli podnigetes nati. Vala vão tosislu ali ovu priu. Vala tosidionais ajednice. Iaco juniste preplatite-se. Pomosite nandosegnuti mil preplatnica. Budimos aged no glascoge caida pria poputo ovis asluju e vete. Gernec prienizu samo prie. Nec supus orenja. Nec sulequige. Anec, nec suistina cojusmo odlo elisa boraviti. Ali minecemos a boraviti. Sidoc postoge sluatelgi poputvas. Vedimos-se o sujecóis pri. Adutada, uvaste-se uma coge cucaju. Ienies a boravite, preplatite-se. Tiso cu glasovaeca. O sete libiti gedam odngi? Prijatelgi. Isretno umama. O Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas.